kwicara. Imana ibahe umugisha. Can be seated. May God bless you. Ndashima Imana kandi kubw'uyu mugoroba. I thank God again for this evening. Umugoroba wa gatatu. The third evening. Tubana muri aya materaniro. Being together in this fellowship. Nashimishijwe cyane no kuba hangaha. I was delighted to be here. Kuko narababwiye iyo ndi hano mba numva ndi mu rugo. Because when I'm here I feel at home. Nta kindi kintu cyiza nko kuba ahantu ukunda. There is no other good thing better than being in a place that you like. Aha hantu ndahakunda cyane. I love this place. Noneho iyo bibaye kuvuga ubutumwa niwo munezero wanjye. And when it's about evangelism, which is my joy. Iyo mfite umuruho mwinshi. When I am tired. Kintu numva nakora muri uwo munaniro njya numva navuga ubutumwa. I feel I can preach within that pain. Ndashima Imana rero. So I thank God. Ko umutima wanjye muri iki cyumweru wuzuye umunezero mwinshi. That my heart is full of joy this week. Uyu ni umunsi wa gatatu. It's the third day. Kireza ko ari umunsi wa nyuma. And I think it's the last. Ndashima abo twabanye nabo muri iyi minsi ko ari itatu. I think the people we have been together for the past 3 days. Hari umuntu ushobora kuba warabonetse iminsi itatu. If you attend for the past 3 days. Umuntu wabonetse iminsi itatu. If you've been here for the past 3 days. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Ndabizi neza ko hari ikintu ufite. I know that you certainly have something. Nabandi nabo batabonetse iyo minsi ndabizi ko atari ku bushake barabishakaga ariko isi niko imeze. I know that others were willing to be here, but that's the way the world is. Turimo turiga ijambo ryiza cyane. We are learning a very good word. Ijambo rivuga ngo gukomeza kumurika, gukomeza kuba umucyo. The word which says continuing to be the light. Gukomeza kuba umucyo. Continuing to be the light. Ariko twabyise umucyo uzana impinduka z'ubumana. But we called it a light that brings godly transformation. Impamvu tuba umucyo, the reason why we become the light, ni ukugira ngo tumurikire abandi nabo baze mu mucyo baba umucyo. It's for us to be the light to others, for them to become right as well. Kuko igitangira ni ukumurikirwa. Because first comes enlightenment. Iyo tumaze kumurikirwa, when we are enlightened, natwe turahinduka. We are changed. Twamara guhinduka, then after being transformed, tukaba umucyo natwe tukamurikira abandi. We become the light and become the light to others. Ejo ibyo twigaga, what we studied yesterday, twarimo tuvuga ese ni ibiki nkeneye kuba mfite kugira ngo nkomeze kuba umucyo. We're saying what should I have to continue to be the light? Ni iki binsaba kugira ngo nkomeze kuba umucyo? What does it require me to continue to be the light? Ni iki binsaba kugira ngo mbashe kuzana impinduka? What does it require me to bring about transformation? Kuko nta kindi binsaba no kuzana impinduka. Because it doesn't require me anything else to bring transformation. Ariko twasanze kugira ngo umuntu azane impinduka ari we ubanza guhinduka. But for you to bring change, you have to first be changed. Twasanze impinduka umuntu azana ingana n'iyamubayeho. We saw that the change you bring is equated with the change that you. Ntiwahindura bitandukanye n'urwego wahindutsemo. Because you cannot change different from the way you've been changed. Icya kabiri twasorejeho ku mugoroba. The second and the last thing we twavuze ko kwera imbuto aricyo gituma umuntu akomeza kuzana impinduka. We say that bearing fruits can enable you to continue to be the light. Kwera imbuto. To be transformed. Kwera imbuto. Bearing fruits. Ukera imbuto aho utuye. Bearing fruits where you live. Ukera imbuto muri quartier. Bearing fruit in your quarters. Ukera imbuto ku kazi aho ukorera. Bearing fruits at work. Niko kuzana impinduka z'ubumana. That's what is called bringing godly transformation. Birashoboka ko kuvuga bigora. Sometimes speaking is difficult. Icyo nkundira Imana. But why I like God. Umuntu wese muhamagara bisa nuko yamuremye. He calls each one according to the way he has formed them. Iyi Imana yakuremye iceceka iraguhamagara ngo uhindure mu guceceka kwawe. If God called you to be silent, you can call you in your silence. Iyi Imana yakuremye uri umuntu uvuga irashaka kuko kuvuga uvuga cyane ubikoreshamo umuhamagaro w'Imana. When you are eloquent, God wants you to use this for the glory of God. Ntibikeneye kubuteye nkanjye ngo ukore umurimo w'Imana. You don't need to be like me to serve God. Imana iraguhamagara gukorera Imana uko yakuremye. God is calling you to serve him the way he created you. Aho Imana yakujyanye gukora naho
where God take you to serve, that's the place. harasa n'umurimo uhafite. It's like the work you have there. aho Imana yakujyanye gutura naho harasa n'umurimo uhafite. The place where God put you to live, it resembles the work you have there. ku Mana nta mpanuka ihaba. For God there is no accident. nta mpanuka. There is no accident. aho utuye si impanuka. Where you stay, it's not an accident. aho ukorera si impanuka. The place you work at, it's not an accident. icyo twasoreje ejo ku mugoroba, What we concluded with, aricyo ngiye gukomerezaho hanyuma dusoza isomo which I ryacu. will build on and we conclude the lesson. narimo mbabwira urugendo rw'ubasha kwera imbuto. I was telling you the journey of bearing fruits. iyo umukristo yenda kwera imbuto, nababwiye urugendo anyuramo. I told you the journey a Christian undertake to bear fruits. mbereka akabuto ko katabasha kwera imbuto iyo katanyuze mu butaka na za processes nababwiye. If fruits cannot be in the soil, it cannot bear fruit. ejo nasoreje ku ntambwe yitwa ya kane yitwa gukura. The last step I conclude on is growth. gukura. Growth. iyo akabuto kamaze kuzuka karakura. After the seed is grown, iyo kamaze gukura nibwo kageraho kera imbuto. it bears fruits. hanyuma rero ndagira ngo mbabwire uku gukura, iyo umukristo arimo arakura akura mu bice bingahe kugira ngo aze kwera imbuto. So I want to tell you how many steps the Christian go through to be grow. turasoma icyanditswe kuri Luka ibice 2 umurongo wa 52. We read in Luke chapter 2 verse 52. yego ibice 2 chapter 2 ibice 2 umurongo wa 52. verse 52. nkunda cyane abarakore bandika. I like Christian who write notes. 2:52 muri Luka 2:52. Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Wow. Bibiliya y'icyongereza irabivuga neza. Subiramo papa. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Wow. Yesu agwiza ubwenge. Jesus grew in wisdom. Akuza stati, akuza igihagararo. In stature. Ashimwa n'Imana. In favor with God. Hanyuma ngo ashimwa n'abantu. And man. iyo umukristo arimo gukura ajya kuza izi step uko arenye. When a Christian is growing, he grows in these 3 steps. ndagaruka kuri gap dufite muri iki gihe cy'abarokore. I will talk about the gaps we have in this time. ari nayo mpamvu ituma tudakomeza kuba urumuri. Which is why we don't continue to be the light. ibice 4 umuntu akuramo. 4 phases in which a person icya mbere ni igihagararo. The first is stature. icya kabiri ni ugukuza ubwenge. The second is growing in wisdom. icya gatatu ni ugukura mu buryo buri spirituel. The third is growing spiritually. icya kane ni ugukurya mu buryo buri social. And the fourth is gukura mu buryo buri social. Growing in socially. gukura ushimwa n'abantu. Being in favor with men. uwo mwana That child agira ubwenge. had wisdom. uwo mwana That child akuza stati, akuza igihagararo. grew in stature. uwo mwana That child ashimwa n'Imana. was uwo mwana that child ashimwa n'abantu. was in favor with man. 4. That's the 4 things. ni iyihe ngorane dufite What's the challenge we have mu mikurire in the y'abarokore? growth of Christian? ariyo nzitizi dufite uyu munsi Which is the challenge we have today, ituma abantu bataza kuri Kristo. preventing people to come to Christ. iyo tumaze 40 jours When we passed 4 days of prayer, turimo turasenga, tugasenga, we pray, tugasenga, we pray, tugasenga, and pray. 30 igashira, 5 days passes, 40 igashira, 4th day passes. turi mu masengesho, We are praying. turi mu We are masengesho. praying. wagera ku kazi And when you go at work, ukaba ntunkoreho, you say, "Don't touch me. utanyanduza. You don't make me unclean." Turi mu masengesho. We are praying. iyo ugize Imana ku kazi, When you are chancellor at work, hano hakaba umupagani nahundi mu biro, and you are surrounded by pagans at
workplace, wakagombye kuza ku rusengero ukababwira ngo mumfashe gushima Imana. you should come to church and ask them to help you to thank God. Mana yampaye ikiraka, God has given me a job. nabonye abo ngomba kumurikira. The people I have to be a light to. Aho nkorera At work, imbere hari umupagani, there is a pagan in front of inyuma me. hari undi, Behind there is hirya hari another. undi, On the side there is hirya hari another. undi. On the other side there is another. mumfashe Imana impereza imbaraga May God help me and give me mbabere urumuri. to be a light to them. Ariko iyo twasanze bimeze gutyo, But when we see it like abarokore that, b'iki gihe, the Christians of today, Pastor Imana yampaye akazi, Pastor, ariko God give them a mumbabarire, job. aha hari Forgive umupagani me. n'aha hari The undi. place where I work, Nabwiye Imana ikampindurira, Imana may God impindurire. change my job. Ni ukuri ndananiwe, Because I'm ni tired. ukuri ndarushye. I'm truly tired. What? What's Muribuka ko twavuze ngo turi umunyu, You remember that we said we are the salt, kandi ibyishimo by'umunyu ni ukuba mu bitaro. and the joy of the Lord is to be. Imana ishimwe ko hari umuntu urimo kubitekerezaho. Ibyishimo The by'umunyu joy of salt ni uko uba mu bintu bitaryoshye. is being in things which are not sweet. Buriya Imana iguteretse mu bapagani, When God puts you among pagans, Bibiliya iragira ngo ukore wa murimo He yaguhaye. wants you to do the work He has given. Uri umucyo, uri umunyu. You are the light and the salt. Uriya muntu warakaye akeneye kunezerwa kubera ibitwenge byawe. Person who is joyful because of your Uriya muntu waje ku kazi ariko utagira umunezero akeneye umunezero hafi person who is wawe. at work but who is not joyful, he wants your joy. Musengere, Pray for them. ni ukuri ndananiwe. Pray for me, I'm tired. Dukeneye kuba dukuze mu gushimwa n'abantu. We need to be growing in social. Dukeneye kuba dukuze mu gushimwa n'Imana. Have to be growing in stature in favor of God. Dukeneye kuba dukuze mu bwenge. And we have to grow in wisdom. Iki cyo ntago ndi bukivuge. I will Gukora mu not talk gihagararo. about being growing in stature. Cyo tukireke. We put it aside. Ariko umukristo wakuze. But a grown-up Christian, Kane, for igihagararo, stature, gukuza ubwenge, wisdom, ugashimwa n'abantu, being in favor with man ugashimwa n'Imana. and God. Twakomera Imana amashi. A round of applause to our God. Wow. Icy'Imana yatugize cyo, What God made you, buriya Imana itujyana ahantu yatwizeye. God takes you to a place because He has trust in us. Kavuga ngo uyu namwizeye, And He says, I trust this one. reka muzanira abapagani ku ruhande rwiwe, ni umwizerwa agiye kubazaniramo impinduka. He's a faithful. Let me bring pagans around Him. He's going to Agiye transform kuzana them. impinduka muri aba bantu bari bameze uko bameze, reka ni He's going to umwizerwa. transform these people. Kane. Iyo bigeze ku kwera imbuto rero, So when it's about bearing fruits, ngo narimo mvuga icya kane cyo gukura. I was talking about glowing. Cya giti kimaze gukura When a tree is grown, cyera imbuto. it bears fruits. Hanyuma kwera imbuto nako, And after bearing fruits, umurokore yera ubwoko butatu bw'imbuto. a believer has two kinds of fruits, Ubwoko butatu bw'imbuto. 3 kinds of fruits. Bwo umurokore agomba kuba yeza. Those are the kind of fruits a believer should have. Icya mbere The first, ni ukwera imbuto z'umwuka. bearing the fruits of the Spirit. Kwera imbuto z'umwuka. Bearing the fruits of the Spirit. Icya kabiri The second, ni imbuto z'umucyo. the fruits of the light. Buriya turimo turababwira ngo umucyo, We are telling you light. umucyo ntabwo umuntu aba umucyo, ariko ndabyita gute, ntabwo tuba umucyo kubera kwisiga, kubera ahubwo iyo umuntu yabaye umucyo yera imbuto z'umucyo. When you become light, you bear the fruits of light. Bibiliya igitubwira ko haba imbuto z'umucyo. The Bible tells us there is fruits of light. Hari imbuto twita imbuto z'umwuka wera. There is the Spirit, the fruits of the Holy Spirit Turazizi mu gitabo cy'Abagalatiya. in Galatians. Ariko hariho n'imbuto zitwa imbuto z'umucyo. But there is also the fruits of light. Reka tuzisome. Let's read Imbuto z'umucyo. fruits of light. Abefeso Ephesians ibice 5 chapter 5 umurongo wa 9. verse 9. Kuba umucyo, Being light. ntabwo umuntu abwira abandi ngo njyewe ngo ndi mu mucyo ngo njye iyo
iyo umuntu abwira abandi ngo ari umucyo abereka imbuto z'umucyo arimo kwera. You don't tell people you are the light. You're doing that by the fruits you are bearing. Abandi barabireba babona imbuto bakavuga ngo koko uriya muntu ni umucyo bigendeye kuki imbuto urimo kwera z'umucyo. Others look at it and say, truly this person bears the fruits of light. Imbuto z'umucyo ni ingeso nziza zose. The fruits of the light consist in all goodness, gukiranuka, righteousness, n'ukuri. and truth. Eshatu. Fed, free. Imbuto z'umucyo. The fruits of light. Zo Bibiliya ivuga. Those are said in the Bible. Ubu twabwirwa n'iki ko umuntu yabaye umucyo? How can we know that a person is a light? Twabwirwa n'iki ko umucyo wawe uri uhoraho? How can we know that your light is permanent? Tubibwirwa no kwera imbuto z'umucyo. We know that by bearing fruits of light. Bibiliya iratubwira ngo The Bible says, kuko imbuto z'umucyo for the fruits of the light ni ingeso nziza. consist in all goodness. Ntabwo njya ndeka kugira ingeso nziza. You don't stop bearing the fruits of goodness. Ni ugukiranuka. It's righteousness. Ntabwo ndeka gukiranuka. You don't stop being righteous. Ni ukuri. And truth. Ntabwo njya ndeka kuvuga ukuri. You don't stop saying the truth. Reka ngaruke gatoya kuri izi ngizi zitwa imbuto z'umucyo. Let me be back a bit about the fruit of Iyo turimo light. turavuga ngo umucyo abantu bajya bagira ngo none ni ukuba nta kindi tubacyo ni ukwera imbuto zawe. There is no other thing we become like apart from bearing fruits. Ingeso nziza zose. All good Ingeso nziza zose. all good behaviors. Gukiranuka. Righteousness. Ukuri. Truth. Iyo ibyo bintu byabaye ubuzima bwanjye bwa minsi When yose. this becomes my lifestyle, Ntibisaba kubabwira ngo ngewe nabaye umucyo. it doesn't require me telling you that I'm the light. Tubona imbuto z'uwo mucyo. We see the fruits of that light in you. Hari abantu bagira ingeso nziza mu rusengero. There are people who have good manners at church. Ariko ugira ingeso nziza. Ugira ingeso nziza. But the person who behave well, Azigira mu bagira ingeso mbi. behave well among the people who behave badly. Azerekana mu bagira ingeso mbi. They show those behavior in those people who have bad behaviors. Ugira gukiranuka. That the righteous person, Byamuhinduye imbata. he becomes a slave to the righteousness. Nkunda amagambo Pawulo yandikiye Abaroma. I like the words Paul wrote to Romans. Arababwira ngo mubatuwe rwose ku byaha. Being set free from all sins. Mumaze kuva mu kuba imbata z'ibyaha. After you have left sin, Ngo muhinduka kuba imbata zo gukiranuka. you became the slave of righteousness. Tujya tuva ku kuba imbata z'ibyaha tukinjira ku kuba imbata zo gukiranuka. Sometimes we live being slave of sinners and become the slave of Gukiranuka. righteousness. Ujya usanga warabaswe nabyo. And you became a slave of Abantu righteousness. bakavuga ngo uriya muntu yarabaswe no gukiranuka. And people say he's a slave of righteousness. Uriya muntu ni imbata yo He's a gukiranuka. slave of righteousness. Nkunda kubibwira abarokore nkababwira ngo I like gukizwa to ntabwo ari tell the believers ukubatuka. that Gukizwa ntabwo ari ukubatuka. righteousness is not being free. Ndavuga ngo gukizwa ntabwo ari ukubatuka. Being saved is not being set free. Oya, No. ni ukuva mu bubata bw'icyaha It's being set free from sin ukajya mu bubata bwo gukiranuka. and be in the slave of Abakubona bakavuga ngo righteousness. ye uriya muntu uzi ko yabaswe no gukiranuka. And those who see you say, this person is free from Mubatuwe rwose mu byaha. being set free from sin Muhinduka imbata. and became the slave. Bibiliya ntigivuga ngo tube abantu b'umudendezo. The Bible doesn't say to tell us to become Ahubwo people igivuga ngo niba waravuye mu kuba imbata y'ibyaha but if you died of sin, wongere wemere kuba imbata yo gukiranuka. become a slave of righteousness. Abakubonaga wari imbata y'ibyaha Those who used to see you being a slave to sin, nibongera kukubona wabone when warabaswe they no see, they will gukiranuka. see you being a slave of righteousness. Tuvuge cyane ngo haleluya. Say a bit louder. Twongere cyane haleluya. Hallelujah. Iyo ndi imbata yo gukiranuka When nguyu I'm mucyo righteous wanjye. a slave of righteousness, Nguyu mucyo wanjye. this is my right. Umucyo wanjye uzagaragara. My right will be seen. Bizagaragarira mu ngeso zanjye. It will be seen through my behavior. Bizagaragarira mu cyambase mu It will gukiranuka be kwanjye. seen through what guides me. Bizagaragara mu kuri kwanjye. It will be seen through being a slave.
hari abantu babana n'ikinyoma. When you live a life of lie, ukagira ngo none kubesha ugasanga n'ibintu kutavuga ukuri ugasanga n'ibintu yagize akamenyero ubuzima busanzwe. and lying becomes their lifestyle. Muricarana nawe, You sit with them. bamuhamagara kuri telefone, When they call upon them on the phone, yavuga ukikanga. when they say, you get surprised. Iyo dutunze ukuri But when we have truth, tuba dutunze Kristo, we have Christ. kuko ubwo yaravuze ngo Because he himself said, ni njye nzira, I am the way, ni njye kuri, the truth, ni njye bugingo. and the life. Iyo dutunze ukuri When we have life, uba truth, utunze Kristo muri wowe, we have Christ in us. kuko Kristo niwe kuri. Because Christ is the truth. Iyo turi umucyo, When we are light, iyo turi umucyo when we are light, duhorana ingeso nziza, we are always characterized by tugahorana good behavior. gukiranuka, We are always righteous, tugahorana ukuri. and we are always truthful. Bakavuga ngo wa burya wa muntu, Wow, this person burya wa muntu ni umucyo. is the light. Iyo uvuganye nawe When you talk to ni them, ukuri. they are the truth. Iyo ubanye nawe When you live with ni them, ingeso nziza. is the good behavior. Ba Daniyeli Daniels, aho babaga baragiye iminyago, where they were taken as captives, abantu bari baturanye nabo the people who lived with them, baraza barababwira ngo murebe ko hari umuntu waba hari umunsi yigeze kugongana na Daniyeli. see if there is a person who have had issues with Daniel. Bajya kubaza muri quartier aho yari They atuye, asked in the quarter where he lived, ese Kimisagara ya mbere hari ukuntu mushobora kuba mwaravuganye na did Kimisagara one have an issue? turamushakaho kese ngo turebe ko hari umuntu We want to see if there is something wrong about him. ngo babaza abaturanyi baramanika amaboko. The neighbors raised their hands. Wagirana ikibazo n'undi ariko Daniyeli You can have an issue with others, but Daniel, no. katujye ku kazi. Let's go to work. Bajya mu kazi. They went to work. Mu kazi bimeze bite? What about his behavior at work? Ibya report n'ibindi yagombaga gukora ku kazi hari uwo barigeze kugongana. Has he given all the reports, or has he had any issues with the people at work? Mushakire ku bandi. No, look at for others. Ngo baza gusanga impamvu imwe yonyine gusa. And they only found one reason. Tuzamura ibiganza. Let's raise our hands Tuvuge ngo haleluya. and say hallelujah. Hari impamvu imwe gusa There yonyine. is only one reason. Nimuyishakire ku Mana ye. And it's for his God. Ibyo gukiranuka, About righteousness, ibyo kubana n'abandi. being living in harmony with others. Kandi Daniyeli nawe, And Daniel also, Bibiliya ivuga ngo bari abasore beza. the Bible says they were good men, young men. Bari barakujije igihagararo. They had a good stature. Bari barakujije ubwenge. They have grown in wisdom. Ngo kuje ubwenge mu kintu cyose umwami yabazaga. And everything the king Ngo byagaragaraga ko Daniyeli arusha abanyabwenge bo muri Babuloni inshuro ngo zirenga 10. It was seen that Daniel was 10 times wiser. Yari yaragwijije ubwenge. His wisdom was grown. Imibanire n'abandi nta kosa yagiraga mu bandi. He had no problem with the living in harmony with others. Imibanire ye n'Imana ngo Daniyeli buri munsi yasengaga 3 ku munsi. And Daniel prayed 3 times a day. Yari mwiza. He was good. Yari umunyabwenge. He was wise. Yabanaga neza n'abantu. And he lived peacefully with Yabanaga others. neza n'Imana. Nuko niko tugomba kubaho. That's the way we should live. Ubu nibwo buzima bujya buzana impinduka. That's the life that brings transformation. Ubu nibwo buzima iyo umuntu abubayeho. When you live such life, Muri quartier bakavuga ngo tubana in your n'umurokore. quarter, they say you live with a believer. Hano tubana n'umurokore. We live with a believer. Aho uzuhahira ku iduka tubana n'umurokore. When you go at the shop where you shop, they say Aho ujya muri supermarket tubana the n'umurokore. supermarket, they say you are a believer, a good believer. Amahame atatu y'impinduka. 3 principles of transformation. Ezera. Mu gitabo cya Ezera. Mu gitabo cya Ezera. In the book of Ezra, Ndagikunda cyane. I liked it so much. Ibice 7 umurongo wa 10.
Chapter 7, verse 10. ndababwira amahame ya Ezra mu kuzana impinduka. I will tell about the principles of Ezra in bringing transformation. Kugira ngo bashe kuzana impinduka. For him to bring transformation. Kugira ngo bashe kuzana For impinduka. you to bring transformation. Ezra, reka dusome. Let's read. Bibiliya iravuga ngo kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze kandi ngo ayigishe mu Isiraheli amategeko n'amateka. Amen. For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord and to teaching its decrees and laws in Israel. Iyo ngeze mu buzima buzana influence, For a life that brings influence. isomo rinini njya nigira kuri Ezra. I learn a lot from Ezra. Umugabo wanditse ibitabo bine wari umusomyi n'umwanditsi nkunda cyane. A man who wrote 4 books and who was a good reader. Yanditse ingoma zombi. He wrote the 2nd and the 1st Chronicles. Yandika igitabo cya Nehemiya. He wrote the book of Nehemiah Yandika n'igitabo cye cya Ezra. and the book of Ezra. Umugabo wari umunyabwenge He cyane. was a wise man. Umugabo wakundaga gusoma He cyane. loved reading. Umugabo wakundaga kwandika He cyane. loved writing. Ariko yagombaga no kuzana influence. But he also brought transformation. Yagombaga kuzana He n'impinduka. needed to bring transformation. Dore amahame ye. So those are his. Yari yaramaramaje icyambere kwishaka ngiki cyambere. He was devoted. Yari yaramaramaje gushaka amategeko y'Imana ya He Isiraheli. was devoted to the teaching and the. Iri niryo ryari ihame rye rya mbere. That was his first principle. Bikamutegeka kujya gusoma. And it caused him to go and read. Bikamutegeka kujya kureba mu byanditswe. Caused him to go and search. Kandi akabikora yaramaramaje. And he was doing it devoted. Bibiliya ivuga ngo yari yaramaramaje mu mutima we. The Bible said he was devoted Gushaka amategeko n'amateka. to search Icya the kabiri. law. Icya kabiri. The second, Yari yaramaramaje kubisohoza. he was devoted in accomplishing. Icya gatatu. The third, Yaramaramaje kubyigisha. he was devoted in teaching. Kabisubiremo. Hariho kubishaka. There is searching. Yamara kubibona. Then after searching, Akaba uwa mbere kubisohoza. is the one to observe it. Yamara kubisohoza. And after observing it, Akabona kubihereza abandi. he then teach and will transfer it to others. Aya ni amahame yo kuzana impinduka. Those are the principles of bringing transformation. Iyo dushaka kuzana impinduka aho dutuye, When we want to bring transformation in our quarters, where tuza we hano live, gushaka ijambo ry'Imana. we want to come to seek the word of God. Iyo tumaze kubwiga ijambo ry'Imana, After we have searched the word of God, nitwe ba mbere ngo turisohoze, we are the one to observe it. hanyuma tukaba n'aba mbere kubibwira abandi. And we are the first to also teach Ariko it ibyo to tubwira others. abandi, But when we tell it to others, nibyo namaze kubabyo. it's what we've become. Yaramaramaje He was devoted gushaka amategeko. to search the law, Yaramaramaje devoted kuyasohoza. to observe the law, Yaramaramaje devoted kubibwira abandi. in teaching it to others. Ubuzima, This is life. ubuzima This life ni ubuzima buzana impinduka z'ubumana. is a life that brings God Iyo transformation. twabishatse, When we seek Him, iyo twabishohoje, when we observe it, biroroha ngo bihindure abandi. it's easy to change others. Tuvuge ngo amen. Say amen. Tuvuge tuzamuye ibiganza. Let's raise our hands. Tuvuge cyane haleluya. Hallelujah. Nitwe tugomba gushaka amategeko n'amateka We are the by'Imana. one to seek the law of the Lord. Ariko nitumara kubibona, But after we have searched them and seen them, mureke tubigire ubuzima. let's live it. Nitumara kubilivinga, And when we live it, nitumara kubibaho, when we live it, tubihereza abandi. we will transfer it to others. Imwe mu kibazo gikomeye dufite. One of the greatest problems we have, Ikibazo dufite gikomeye. the greatest problem we have, Uyu munsi itorero umubare w'abanyetorero urimo kugabanuka. today the number of believers is shrinking. Sinzi niba murimo murabibona. I don't know if you are observing this. Ndagenda mu matorero atandukanye. I'm looking around in the different churches. Umwaka ujya gushira amaze kugera nko mu matorero 100. The years goes by when I have traveled to Ndabizi. around Ibyo mvuga mu matorero 100 ndabizi. I know this. Uyu
uyu mwaka kuva watangira iringirisha ko ari nk'irya 50. Since the beginning of this year, this might be the fifth tuzagera mu kwa 12 sinzayandi nzabamaze kugera. until December. I don't know how many churches I will have visited. Aricyo mbireba birambabaza. But when I see this, I feel painful. Mureke mbabaza ikintu gitowe. Let me ask you. Tugeze mu kwezi kwa gatandatu. We are in June. Hari umuntu mu kwezi kwa karindwi. We are in July. Hari umuntu waba umaze kuzana umuntu umwe kuri Kristo. Has anyone bring anyone to Christ? Umuntu umwe waba umaze kuzana umuntu umwe wenyine. Has anyone here brought a person to Christ? Murabona iyo dutangiye umwaka pastor. You see, when we start the year, abantu bose babitwaje amagenda. people have agenda. Plan z'umwaka. The plans of the whole year. I'm going to pray. Uzakora ibi. I will do imishinga. the projects. Wari wiha gahunda ku mwaka uzajya kurangira uzanye nk'abantu 10 kuri Kristo. Have you purposed yourself to bring about 10 persons to Christ for the whole year? Mwumva uburyo ki tutarabafatanya bikorwa n'Imana. This shows that we are not partners with God. Ntabwo turabafatanya bikorwa. We are not partners with God. Twamara Imana ikakureba uri murasengera ibyawe mwaka urarangiye tugiye gutangira undi turi imishinga. I'm going to do different projects. Yakwitegereza neza igasanga nta nyungu zayo washize mu byawe. When he observe carefully, sees that you are not benefits of God. Ntabwo uri murayibwira ngo ndasenga uzampereza abantu 10 bazakizwe 20 ndabasengeye. I pray for 20 persons. Ongera utekereze. Think again. Ongera utekereze. Think again. Ongera utekereze. Think again. Amezi 5 dusigaranye. The 5 months remaining. Ugende wiha amezi 5 yuko buri muntu yazana umuntu umwe. Take 5 months for you to bring one person to Christ. Muratekereza buri muntu azanye umuntu umwe uru rusengero ntago twarusenya. If every person brings one person, turimo turakora iki? What are we doing? Turimo turakora iki? What are we doing? Ureke gutekereza babiri. Don't think about 2 persons. Ukwezi kwa mbere kuzashira ndimo kumugurira icyayi. In the first month I will buy tea for them. Ariko icyo impamvu yo kumugurira icyayi no kugira ngo ndebe ko nzamuzana. But the reason to buy tea for them is to get closer to them. Musohokane. Then we will take them out. Bwa kabiri mufungire gift. For the second day I will bring them a gift. Bwa gatatu mujyana ahantu. For the third day I will take them somewhere. Ari umuntu urimo kunyumva? Is someone listening? Ugire strategies zo kugira ngo hagire uroba. You have to get strategies to bring someone to Christ. Ugire umuryango wavuga ngo uriya muryango ndabazi neza. May you say I know, have a family, you say I know them. Agakiza ntikaragera muri uriya muryango. They haven't salvation. Reka mfate basi mbahahire rimwe. Mbabwiza ukuri mbahahi amafaranga yawe ntago azashira. Your money will not get away. Impamvu mwagiye guturana nawe. The reason why you are not a neighbor. Kwaro kugira ngo umubere umucyo. Are you neighbors for that you become a right to them? Reka ubu ngubu nzabakorere stock. Ka stock gatoya. Make a stock. Ngende bakorera ga stock. A small one. Ngende ku mugoroba. I go in the evening. Mbakomangire. I knock at the door. Mwiriwe neza. Hello. Narimbazaniye utuntu. I have brought you this. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Oya nturababwira ubutumwa. You haven't yet preached. Nturababwira ubutumwa. You haven't yet preached. Imana ibagiriye neza muramuke neza. May God be kind to you. Good night. Abarokore. Believers. Abarokore. Believers. Abarokore. Believers. Utekereza ko amezi 5 yashira utaramuhindura? Do you think that 5 months can go by without transforming them? Utaraza numwe Without bringing one to Christ? Harumva yazabikora? Amane kikiganza tumusengera Imana. Will anyone do it? Harumva yazagerageza basi. Ugerageze tubisenge. You will try. Urumve hanyuma nitugera muri December uvuge ngo mu kwezi kwa karindwi twari mu cyumweru cy'amaserire huduma arimo kubwiriza abantu umuntu none Imana ishimwe ko namuzanye. Mureke niba harabahari tuzamura ibiganza. Pastor mu kwa 12 in December. Uyu mukoro. In December. Pastor Deo azahagarara hangaha. He will stand here. Pastor Deo will stand here. Ufite amashimwe y'umunyago wazanye. With praise of the person who will have glory.
nahoze nsoma Bibiliya kare. I was reading the Bible. Bibiliya irambwira ngo se ngo ni gute twishimira ibintu The Bible ngo says- dufite ngo nk'aho ari ibyo twaremanywe kandi ngo twarabihawe ngo tukabyishimira nk'aho dusa n'abatarabihawe. How do we rejoice in the things we possess as if we haven't been given them to us? Ibyo dufite n'iby'Imana iduha. What we have, they are Ntabwo given yenda to us by kurekera. God. Mureke natwe tuyibwire ngo umwaka So let uzajya us gushira tell God, warampaye, at the end of the umwaka year, uzajya you've gushira given me. nanjye hari At the umutima end of w'umuntu the year, nkuzaniye, I will umwaka uzajya bring you gushira one. warampaye, warakoze, dushima Imana, And we will ariko thank uyibwire ngo ni njye nawe. Tell God, it's me and you. Umwaka uzajya gushira At the end of the year, hari umutima nkuzaniye. you will have brought someone. Dore imyaka tumaze muri uru rusengero, See the years we have spent this church. amashimwe ari iby'Imana yankoreye, Imana Praises yarankoreye, of God Imana have done for yarankoreye. us. Mureke mu kwa 12 tuzushima Imana ko hari icyo twayikoreye. Let's thank God in December that Tuzabwira we Imana have ngo done noneho something nanjye for Him. And to iyi say, myaka God, yose wankoreraga ariko uyu mwaka nanjye Yeah. hari icyo ngiye kugukorera, hari icyo I'm going to do nzakuzanira. something for you this year. I will bring you something. Dukomere Imana amashyi, Imana A round of izabidushoboza. applause to our God. Imana ibahe umugisha. Amen. Ngiye kubabwira ibintu bigera muri 5 I'm going to tell you around 5 things bishoboza umuntu kugira ngo abe umucyo. that enable a person to be light. Aho utuye muri quartier, Where you live in your quarter, aho ukorera ku kazi, at work, ukeneye kuba umucyo, you need to be the light. ukeneye kuzana impinduka, You need to bring transformation. ukeneye kuzana impinduka You need to bring change. ku bana bawe, In your children, ukeneye kuzana impinduka. you need to bring change. Biransaba iki? What does it require me? Icya mbere The first, ni ukuba umurinzi w'ururimi rwawe. being careful about what you speak. Nushaka kuba umuntu uzana impinduka, If you want to bring change, ikintu cya mbere urinda, the first thing you have to guard urinda cyane ibyo is uvuga. your tongue. Rinda ururimi rwawe. Guard your tongue. Ndakivuga. Iyo wamaramaje kugira ngo uzane impinduka, When you are devoted in bringing it ikintu transformation, cya mbere ujya urinda, the first thing you have to guard uhagarara aha. is you keep quiet. Niki Bibiliya ivuga? What does the Bible say? Cyo Bibiliya ivuga. The Bible says, Timoteyo wa 2:2 2 Timothy chapter 2 verse 6, ariko amagambo y'amanjwa atarayimana uyazibukire. Amagambo atarayimana shira kure nawe. Uzi iyo ubaye muri bene ubwo buzima ujya ugera ahantu mu when bantu, you live such life, ujya ugera ahantu mu bantu you go in among the people kubera barakuzi, because they know you. abantu bagahindura ikiganiro kubera wowe. They change what they are talking because they know you. Murekera haraje, Stop, he is coming. murekera aho ngaho haraje. Stop, he is coming. Bazi ko utari umwe muri ibyo biganiro. They know that you are not one of them. That's what they are talking. Hari abantu bazahindura imvugo zabo, There are people who change what they are talking, ibyo uvuga, what you say, amagambo y'amanjwe, foolish words, amagambo avuga abandi. ge- Nkunda abanyabwenge cyane. I like wise people. Nkunda abanyabwenge. I like wise people. Abanyabwenge bajya bashira abantu mu byiciro bitatu. Wise people put people in 3 categories. Bavuga abantu bari lowest minded people, abantu bagira imitekerereze yo hasi cyane. Yes. Abantu bagira imitekerereze yo hasi cyane, The lowest minded people ngo ikibaranga, are characterized by ngo iyo bicaye baganira bajya baganira ku bandi bantu. when they are sitting, they are talking about people. Ntibisaba kutubwira ko ufite imitekerereze yo hejuru. So it doesn't require us to tell us that you have a high level of Biradusaba thinking. kumenya icyo ujya uganira iyo wicaranye n'abandi bantu. We need to know what you are talking about when you are Abantu sitting bagira with people. imitekerereze yo hasi. So those are the low-minded people. Icyiciro cya mbere cy'imitekerereze yo hasi, That's the first low-thinking ngo ni category. abantu usanga baganira ariko urasanga ko baraganira abandi. They are talking about the people each time they meet. Aba kabiri ngo ni abagira iri mu ayene, average minded people, abantu bagira imitekerereze iri mu ayene. So the average-minded people are the second category. Ngo bo
bo bajya baganira ku evenema ibyabaye. They talk about events, things that happened. Hakaza abantu ba gatatu ngo naba highest minded people, abantu bagira imitekerereze yo hejuru. Those who think highly, highest thinking people. Ngo iyo baganira bajya baganira ku bitekerezo. When they think about, they are exchanging ideas. Iyo ageze ahantu ashaka ibitekerezo. When they are around some iyo ageze muri eglise ajya areba ngo aka kantu karajyahe. They are here, they are asking where does this iyi bafra hahana ibo ni ibitekerezo bahimba ibitekerezo abandi bantu nyamwishi bagendera ku mitekerereze yabo. So they are thinking, tibagira umwanya wo kuvuga abandi, they have no time to gossip, tibagira umwanya wo kuvuga ibyabaye, they have no time to talk about events, bagira umwanya wo gutekereza ibishobora kubaho. they think about what might happen. Rinda cyane ibyo uvuga. Guide your tongue. Hagarara ku byo uvuga. Stand on what you say. Iyo umuntu ashaka kuzana impinduka, When you want to bring change, ntabwo ujya wirinda cyane mu byo uvuga. guide your tongue. Uratekereza ko hari abashobora guhindura imvugo zabo kubera wowe. If there are people who can change what niba bigezaho tuvuga amagambo y'Imana, even the word of God. aho ariko abantu bavuga ngo ibyo biganiro ntimuzabimwumvamo. People say we will not see you talking about this. Wiga kurinda cyane akanwa kavuga ibyicubahiro cy'Imana, When the tongue that speaks about the glory of God, ukarinde kugira ibindi kavuga. refrain it from talking about other Akanwa things. kavuga akanwa gahagarara aha ngaha karamya The shekina, voice that comes and ukarinde worship kugira ibindi God kavuga. and worship God. Kubera iyihe Guard mpamvu? it. Why? Ndenda kuzana impinduka. Because it brings transformation. Kuki nemera akanwa kanjye kuvuga? Don't allow it to say some things. Pawulo abwira Timoteyo, Paul told Timothy, aramubwira ngo amagambo y'amanjwe, foolish words amagambo adafite agaciro, or worthless words. ngutumye muri Efeso, Efeso. ngutumye muri Efeso, I sent you in ugiye Ephesus. kuzana impinduka muri You Efeso. are going to bring change. in Nasize Ephesus. mpavuze ubutumwa ariko nkeneye ko bazahinduka. I preached to them, but Kimwe mu byo uzarinda Timoteyo we, Timothy, uzarinda amagambo y'amanjwa ntakave mu kanwa kawe. may your mouth not talk about foolish words. Cyo ni icyambere. That's the first thing. Cya kabiri, The second, iyo nshaka kuzana impinduka, when I want to bring change, umurimo wo kuzana impinduka the work of bringing transformation ntabwo ntekereza ko ari inshingano y'abandi. is not a responsibility for Nahoze nsoma others. amagambo Yesu umunsi yarimo asezera abigishwa be I was reading the words muri Jesus Luka uttered 24:47. in Luke 22, kandi ko kwihana 24:47, 22, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa abanyamahanga. Ngo agere ku murongo wa 48 arababwira ngo nimwe bagabo b'ibyo, you are the witness. nimwe bagabo b'ibyo. You are the witness. Torero ry'Imana, hari ukuntu turi mu guherereza ibintu ku bandi ukumva n'iby'abandi Sometimes n'abandi bazabikora, This will be done nta by wundi others. wenda kubikora. There is no other person who will Uri do it. responsable wabyo. You are responsible for that. Reka gutekereza ko ari iby'abapasiteri, It's not only for the pastor to reka accomplish. gutekereza ngo ubwo undi mumama atabikora ngo nawe ntabyo ukora. Don't say if they not do it, I will not do it as well. Tubana n'abantu We live with people, ibyitegererezo by'ubuzima bwabo ni abananiwe. and the example of their lives are others. Abantu tubana nabo kenshi, The people we live with often, iyo muganira when we talk, arakubwira ngo naka nawe yaragerageje he byara. says even that person tried in vain. Urugero rw'ubuzima bwe The example of his life ni abananiwe. are the failures. Ese ntababishoboye? Aren't there people who overcame and who managed to do it? Ntababishoboye. Aren't there people who overcame and managed to do Kuki it? dufatira ingero ku bananiwe? Why do you take bad examples? Iyo ugiye kuzana mu mutwe wawe kuki ubiherereza ku bananiwe? Why do you bring the responsibility to Kubera others? iki? Why? Kubera iki? Why? Umugabo witwa John Wesley ndamukunda cyane. I like John Wesley. John Wesley John Wesley. harabamuzi. Umugabo witwa John Wesley Some people ndamukunda know cyane. him. Yanditse igitabo cy'igifaransa cyitwa ngo L'heure qui change le monde. Ngo isaha imwe ibasha guhindura isi. The hour of changing the world.
isaha imwe ngo ibasha guhindura isi. 1 hour that can change the world. John Wesley niwe mujya mwumva ngo wapfukamaga kuri tapi itapi iratoboka. He was always kneeling down on the carpet. Ahantu yashingaga amavi ye yarasenze kugeza tapi itobotse. And he prayed until the carpet was torn. Baramubaza ngo John Wesley, And they asked him, John Wesley, byagenze bite kugira ngo uzane reviving na gutya mu isi? how have you managed to bring this revival in the world? Arababwira ngo muramenye ntabwo ari njyewe. He said, watch out, it's not me. Ntabwo ari wowe. It's not me. Byagenze bite? What happened? Arababwira ngo ni isaha imwe mama yagiraga yo gusenga. And he said, it's 1 hour that my mom had to pray. Umumama witwa Susan Wesley, nyina wa Susan Wesley, the mother of John Wesley, ubuzima bwe bwose mu rugo. her entire life at work, at home, Ubuzima bwe bwose her entire life iwe mu rugo at work, at home. yabyaye abana 11. She had 12 children, Bose isaha ya mama yageraga yo gusenga bagaceceka bose. and all kept quiet at the time of praying Kugeza aho vyandukiriye ku bana. until it also Abana bazana also the children became, abana bazana impinduka ku isi. and the children brought change in the world. Urabishoboye. You haven't managed to do Hari it. ababishoboye There barahari. are the other people who have managed to do it. Reka kubigira iby'abandi. Don't make it for Ni others. ibyawe. It's yours. Ni ibyawe. It's yours. Reka kurebera ku batabikora. Don't take bad example. Ni ibyawe. It's yours. Hari umuntu urimo kumva? Is someone catching what I'm saying? Twazamura ibiganza tukavuga haleluya. Hallelujah. Twongere kandi haleluya. Hallelujah. Kubera iki twabigize iby'abandi? Why do you attribute it to others? Kubera iki tubiherereza ku bandi? Why don't you own the responsibility? Ubwira umutima wawe ngo ni ibyanjye. Tell your heart, it's my responsibility. Ubwira umutima wawe ngo ni ibyanjye. Take the ownership. Nimwe bagabo b'ibyo. You are the witness of that. Kubwira abantu ibyo kwihana. Telling people to repent No kubabarirwa ibyaha. and the forgiveness of sins. Nimwe bagabo babyo. You are the witness of that. Nimwe bagabo b'ibyo. You are the witness of Isi that. irabategereje. The world is waiting Karitsiye for you. mutuyemo zirabategereje. The world is waiting for you. Nimwe bagabo b'ibyo. You are the witness of that, of these things. Cya gatatu. The third, Mu kwihuta. Hari abantu biriwe hano. there are people who spend the entire day here. Cya gatatu. The third, No kwiga kwiha agaciro no guha abandi agaciro. valuing yourself and valuing others. Imana ihimbazwe cyane. Glory to our God. Yego kwiha agaciro. Valuing yourself and No valuing kwiga guha abandi others. agaciro. Kwiga guha abandi agaciro. And valuing others. Hari amagambo nahoze nandika ndi mu rugo. There are men I was Kuba documenting when I was umukristo born. ntabwo ari urwego umuntu azamukiraho ngo ube igitangaza abandi bategera. Being a Christian is not a ladder you go up with. Mumfashe tuzamura amaboko. Allow me to raise our hands. Se nanezerewe cyane sindi kumenya. I'm very glad. Amen. Tuvuge cyane haleluya. Hallelujah. Twongere kandi haleluya haleluya haleluya. Louder. Amen. Haleluya haleluya. Amen. 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 Ubukristo Christianity ntabwo ari urwego umuntu azazamukaho ngo ube igitangaza kitegerwa. is not a ladder for fame or being a great Ahubwo ni person, urwego umuntu amanukaho but it is a ladder to go down ngo wegere abatakwegerwa. so that you may go closer to those who can't go get close to you. Yo. Sumvuze ikira. Tuzamura amaboko rimwe. Tuvuge ngo amina. Amen. Twongere haleluya. Amen. Kuba umukristo Being a Christian ntabwo ari urwego umuntu azamuka is not a ladder to take you ngo ube up, ikintu kidakorwaho. to be an untouchable person, Bagushake bakure. so that they may seek you and Babaye igitangaza. because you are a great person. Ahubwo kuba umukristo But being a Christian no kwiha agaciro is valuing yourself ugafata urugendo and rukumanura take a journey to go down ukajya gusanga and abatakwegerwa. see the people who can't get closer to you. Twamaze kuba abarokore We've become believers, aho tubereye abarokore and when we become believers, twabaye ibitangaza. we are great. Iyo duciyeho When we pass, njyewe ndi umurokore di I'm a believer.
nukumanuka You have to go down ugaha agaciro abatahabwa agaciro. and value those who are not valued. Kandi muzi impamvu And do you know the reason why? kugira ngo ngire agaciro For me to be valuable, nuko hari uwamanutse. it's because someone came down. Kugira ngo ngire agaciro mfite uyu munsi For me to be hari processed, uwemeye kumanuka aramanuka to come down. abagira umutima w'Imana ntibajya bazamuka n'ukuri. Those who have the heart of God don't go up. abagira umutima w'Imana baramanuka. They descend. baba bafite umutima wa Yesu Kristo. Those who have the heart of Christ. kugira ngo nanjye ngereho yaramanutse. For him to reach me, he descended. reke tumanuke tugira abo Let's dusanga. also descend to meet others. si To meet others down. ikaguca bugufi umanuke. Let us be humble. Imana iziduturanisha n'abadafite agaciro ubona badafite agaciro God put kugira ngo us urebe around agaciro people who wenda are not kubaha. valuable to see how we value them. ujya utekereza ko iwanyu mwari mufite ikiguzi cyogura agakiza? Do you think at home you had a price to buy salvation? ni ubuntu twagiriwe, It's by grace. ni ubuntu twahaha. It's by grace. We've been given grace. nuko hari uwemeye gutanga ubuzima bwe. Because someone laid down his life. yego dukeneye gutanga ubuzima ku bwa bene We wacu, need to lay down our life for dukeneye others. gutanga ubugingo ku bwa bene data. To lay down our life for others. yego iyo umaze kwiha agaciro If you value yourself today, ujya uhereza abandi agaciro please value others as well. uko ameze kose. Whatever way I am, birashoboka ko wowe Imana yakugiriye amahirwe ikakubakira inzu nziza. it's possible that God may build you a very good house. ku ruhande rwawe hari utaragira amahirwe yo kubaka, On your side, there is someone who has not the chance to build a house. iga kumuha agaciro. Please value them. niwiga kumuha agaciro When you value them, azagucaho nk'ikiraro kimugeza kuri Kristo. it will be like a channel. It will be like a Yeah. channel to Christ. ntabwo impamvu wazamutse And the reason why you went up ari ukugira ngo uhinduke umwirasi. is not for you to become arrogant. narabaye I became. uzi ko n'ibyo Imana idukorera tubihindura ubwirasi. Sometimes we are arrogant about the things God has done for us. abandi biza bibacisha bugufi. Those who believes become humble. bica bugufi cyane. Become very humble. yego ni Imana yabikoze. It's God who did it. iyo umaze kwiha agaciro After valuing yourself, twige guha abandi agaciro, and you learn to value others, tuzabazana kuri Yesu we'll bring them to Christ nitwiga kubaha agaciro. when we value them. yego tugire umutima wo kumanuka ngo tubasange. Let's have the heart to go and Yesu meet them yadusanze where mu they are. mwanda God meet us in ariko aramanuka. a bad situation and came. iyo nagiye kubwiriza mu byaro When I go to preach up country, bikaba ngombwa ko mpinga nsanze abari guhinga, and it requires me to cultivate because others are cultivating, nkazinga ipantaro ngafata isuka ngahinga, I bend my trouser and then take a hoe and then start cultivating, kugira ngo uyu muntu ntamwicire umubyizi ngo ndimo kumubwiriza. so that I may not prevent people from doing what they are doing because I'm preaching to them. reka nanjye mfata isuka muhereze umubyizi I ariko must mubwire take two Kristo. and then cultivate with them. cya kane The fourth, kambahereza icyanditswe cya gatatu. let me give you a scripture. Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 4 2 Corinthians chapter 6 verse haravuga ngo 4. ahubwo ku kintu cyose twige kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Abakorinto ba kabiri 2 Corinthians ibice 6 umurongo wa 4. chapter 6 verse 4. yego ahubwo ku kintu cyose But in all things twige kwiha agaciro we commend ourselves as ministers of God. nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. cya kane The fourth,
The fourth, ni ukubaho ubuzima bwiga gukora ibyiza living a life that learns to do good things imbere y'Imana, before God imbere y'abantu, and before people. ariko tukiga gukora ibyiza Let's learn to do good imbere things y'Imana, before God imbere y'abantu. and before people. 8:21 mu Bakorinto. 8:24. Dushaka gukora ibyiza uretse imbere y'umwami wacu gusa, ahubwo n'imbere y'abantu. Kwiga gukora ibyiza imbere y'Imana, Every good things before ariko God, twige no gukora ibyiza imbere y'abantu. but also try to do good things before people. Dufite abarokore bajya bakora ibintu byiza cyane mu nzu y'Imana. We have believers who do very good things in the house of God. Byiza cyane n'umukozi w'Imana imbere y'Imana. Amazing and good things in the house of God. Ariko musohore hano, But take them out of the church musange ku kazi. and see them at work. Icyitegererezo cyiza cyo gutanga serivisi mbi niwe. He is a bad example of bad services. Iyo bashatse icyitegererezo cyiza cy'utanga serivisi mbi niwe. He is a bad example of bad services. Twige gukora ibyiza Let's learn to do good things, uretse gusa imbere y'Imana, not only before God, ariko n'imbere y'abantu. but also before Kubera iki? people. Why? Bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, Because it is by God who united us ikaduhereza umurimo wo kunga abantu n'Imana. and He gave him the work of unity Iyo turimo turakora imirimo myiza, so that we may do good works. duhinduka abahuza b'abantu n'Imana. And when we do good works, we become the channel between Cya God and cyanditswe man. cyacu kiravuga ngo iki? What does the scripture say? Abari ku mucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, May your light shine before kugira ngo nibabona imirimo yanyu myiza. so that when they see your good works, Oya, niki bareba ni imirimo yanyu myiza izabatera guhimbaza. we make them praise God. Birava kuki? Imirimo dukora imbere y'abantu, The things you do in the sight of God, imirimo dukora imbere y'Imana. the sight of God. Ibi nibyo bijya bituma nkomeza kuba umucyo. That's why I continue to be the light. Imirimo yanjye myiza, My good works, abo tubana. where the people we live with. Mujya mugira ngo niyihe mpamvu umunsi Dorcas apfa abantu bakora There is manifestation, the time when Dorcas passed away bagakora manifestation. and people manifest. Mushaka abantu mutume kuri Petero, Send out people to Peter. uyu siwe wapfa. Should not die. Uratekereza ko muri quartier wakwimuka hakaba byagenda bite? Hari aboshima Imana ko wagiye cyangwa hari abakwigaragambya ko utagenda? What would happen in your quarter when you leave the place? Would people praise God because you have left or because Nitwe you tugize stay? Imana aragiye, arimutse aragiye. So they can say, we think that he's living. Kuko aragiye. So is he living, truly living? Mwabana murebe neza niko yagiye koko. Yagiye. See clearly if he has departed. Imirimo myiza imbere y'abantu. Good works in the sight of men. Muzi impamvu Imana igituzanira abantu badakunditse? Do you know the reason why God brings people who are unlovable to us? Abari kugira ngo twere imbuto y'urukundo. So that we may bear the fruits of love. Uzi impamvu Imana igikuzanira abantu bagoye? Do you know the reason why God brings difficult people to you? Kugira ngo were imbuto yo kwihangana. So that you may bear the fruits of patience. Nta ujya wera imbuto yo kwihangana yabana n'umuntu uteye neza. When you are living with a person in harmony, you don't need the gift of patience. Imbuto y'urukundo tuyera iyo tubanye n'abadakunditse tukabakunda. We bear the fruit of Imbuto love when we love. yo kwihangana tuyera iyo tubanye n'abagoye ariko tukabihanganira. We bear the fruit of patience when we live with difficult people. Abo ni Imana ijya yemera kuduturanya kugira ngo irebe ko za mbuto zacu zera. That's how God measures if we are bearing fruit. None se nakwera imbuto y'urukundo mbana na paseri? Can I bear the fruit of Harakunditse love when I live with n'inshuti yanjye pastor? Is my friend. Imana igikuzanira abantu ubona abandi bose barejeze. God brings people others have rejected. Abandi bose bamwigijeyo. Those who have been put aside by others. Muhobera umubwire ngo I love you. Greet them and say, I love you.
hari umuntu urimo kunyumva? Is anyone catching what I Twavuga say? haleluya. Hallelujah. Twakongera haleluya. Hallelujah. Kansoze ku cyanyuma. Let me conclude with the last. Icyanyuma The last, nukubigira intego. making it a purpose. Bigira intego. Make it a purpose. Ntabwo ibi ari byo dusabwa. This is not what we are required of. Ibi si byo dusabwa. This is not what we are required of. Ni byo dutegekwa. This is what we are obliged to do. Kamwisubiremo. Let me repeat. Kubera abandi umucyo. Being a light to others. Kuzana impinduka. Bringing transformation. Ntabwo ari ibyo dusabwa. Is not a requirement. Ni ibyo dutegekwa. It's a command. Umunsi uzabyumva ko ari itegeko. When we've learned that this is a Ni command, ibyo dutegekwa gukora. it's a command to obey. Dushobora kuvuga ibi bintu byose We can say all these things ariko ukaba utarakizwa. and you're not saved. Hari umuntu uri hano utaraha Kristo ubuzima bwe. Are you here and you haven't given your life to Christ? Hari umuntu utaraha Kristo ubuzima bwe. Haven't you given your life to Christ? Ukaba utarakizwa. You haven't been born again, Ubuzima bwawe and your life, ukaba utarabuha Kristo. you haven't given your life to Christ. Urahari? Are you here? Haguruka niba uhari. Stand up if you're here. Niba uhari ukaba utaraha ubuzima bwawe Kristo, If haguruka. you haven't given your life to Christ, please stand up. Niwe dutegereje. We are waiting for you. Niwe dutegereje. We are waiting for you. Niba utarakizwa, If you are not saved, Kristo agutegeye amaboko. Christ opened his hands to you. Tugiye gusenga Imana. You are going to pray. Tugiye gusenga Imana. You are going to pray. Nta kindi turimo gusengera muri iyi minsi. We are not pray but for any other thing. Nyuma y'aya magambo After these words, turimo turabwira Imana ngo nshoboze. we are asking God to enable us. Abantu bihaye intego yo kuzashaka umuntu umwe, muhaguruke dusenga Imana. If you have Tubwire the Imana purpose of izadushoboza. bringing one person to Christ, stand up and we play. Kandi icyo dushorejeho kiravuga ngo what we ngiye conclude with. kubigira intego. I'm going to make it a purpose. Imana ni nziza. God is good. Mutekereze ku mpera z'umwaka turamutse dufite mu rusengero abantu bangana no kumuhagurutse bakijijwe. Project at the end of the year when we have around us many people who are Tekereze saved. amashimwe twaba dufite. Think about the praises that we will have. Umunsi muri December tukageza muri December. In December, Mu rusengero hahagurutse abantu bangana nuko bakijijwe muri uyu mwaka. having such a huge number of people who have been saved in this year. Ubwo tugiye kubigira intego reka dusenga Imana. Let's pray because we are going to make it a purpose. Hari umutima Imana yategura w'uwo muntu ukazahura nawe agakizwa. God may prepare someone's heart to meet you and Ubwira Imana ngo get saved. basi gira umutima utegurira w'umuntu wazakizwa Ask mpuye God to nawe. prepare someone to get saved. Gira umuntu wasi nazabona. May you Hari prepare umutima someone. wategura, hari umutima wakoroshya. You can prepare the heart. Hari umuturanyi wanjye aho dutuye wategura You ukamugira can umunyago. prepare my neighbor and give him as a captive. Tuzamura ibiganza dusenga Let's Imana. raise our hands and pray. Mana yacu Lord our God kandi mwami wacu, and our Lord, sohora ijwi ryawe usenga Imana. pray. Senga Imana. Ibi ni intego yacu twihaye. This is our purpose. Hallelujah, yes. Hallelujah. wadutumye hakiri kare nitukira abacu Vugana n'Imana mu mutima wawe, uzamura ijwi ryawe ubwira Imana. dukora Aya mezi atanu asigaye Mana turasenze. Ni igihe cyo kuba umucyo. Reka hagire unzamurikira nawe amurikirwa n'umuco nabonye. Reka hagire umurikirwa n'umuco nabonye. Reka gakiza wampaye kabashe kunguka kagere no ku wundi. Itarantu wampaye twarazicukuriye ariko ni igihe cyo kuzibyaza umusaruro. Mwami Yesu Kristo, Mana y'imbaraga, Mana dusenga. dukora Hari imitima dusengeye Mwami Yesu. Abo tubana nabo mu mirimo ya misi yose, abo tubana nabo ku kazi, abo tubana nabo muri quartier aho dutuye. Mwami Yesu, inshuti zacu zitarakizwa. Mwami Yesu, turasenze Mana, turasenze Mana, turasenze Mana, turasenze Mana, mu izina rya Yesu, mu mbaraga za Yesu,
mu mbaraga za Yesu, mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ntihagira iminyago. Uyu mumama wahagurutse mwami Yesu ni umushobozi umuha imbaraga. Uyu mupapa ni umuha imbaraga. Umusore w'abahungu n'abakobwa ni umuha imbaraga. Kubw'imbaraga ze dufite, kubw'imbaraga zawe Mana, kubw'imbaraga zawe Mana, kubw'imbaraga zawe, kubw'imbaraga zawe, kubw'imbaraga zawe, kubw'imbaraga zawe. Urakoze Mana ko tuzabishobora, urakoze kuzabidushoboza. Tugukomeye amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. wahamagariwe